Cemaatlar jönündө айтып бериңизчи. Таблих, нурчулар адеп башаты дейт. Бардык акыл сүннө вал жамаат. Мен ысык көлгө мешит ачканы барсам ушул суроону беришти. Анан бир нерсе жооп бердим, жооп өзүмө дагы жакты. Өзүмө жагып калып, ошону дайым айта турган болуп алдым. Илгери 3 өгүз бар экен, 3 дос экен. Муну ак экен, бул өгүз кара экен, бул өгүз сары экен. Ак өгүз, кара өгүз, сары өгүз. Анан буларга карышкыр кол салса, 3 өгүз көчүктөрүн биргизип, мүйүздөрү менен тосуп, бири-бири тосуп калат экен да. Анан карышкырлар такыр жей албай, анан бул өгүздү алдайбы чечиптир. Анан келип айтышыптыр: "Эй, кара өгүз, сары өгүз, сен кап-кара, бул сап-сары. Муну аппак болуп бозоруп үйгүздү бизди. Өгөн көкүн бузуп кое турган болду. Ак менен кара менен сары кетип атсаң, пацвет болуп кетесиң, жаныңа ак кошулганда эч күнүк болуп окшошпой калат. Келгиле, ушул акты бөлүп койгула, биз жеп коебуз, өкөн сап-сары кап-кара болуп жыргап жүрө бересиң, шахматтын ташындай болуп жыргай бересиңер" деди. Өгүздөр карап туруп айтат деди. "Бул ак жаман турбайбы? Кичине жас эле жамбаш саргайып калат, бизди буза турган болду" деди. Деп, анан бир күн карышкыр келип кол салганда, жанагы сары өгүз менен кара өгүз ак өгүздү карышкырга салып берди дагы, өкөө жыргап басып кетти, аны карышкырлар жеди. Өкөө жыргап жүрдү, карышкырлар бир жума той кылды. Анан карышкырлар той кылып ачып калып, эми айтты: "Эми экөөнү кантип жейбиз?" Кесе экөөдөр эки жак карап сүзүп, жөнөтпөй коюшту да, айтты, кара өгүзгө айтты: "Эй" деди, "Сен кап-карасың, карачы. Каранын каны деген сөз бар. Анау сап-сары чышкактай болуп үйгүздү. Сен жалгыз өзүң кап-кара токойдой жүрсөң, мүйүзүң ушунда кетип атсаң, токойдун падышасы болсоң жакшы болбойбу сага? Кел, сарыны сен бөлүп ташта, биз аны жеп коелу, сен жалгыз өзүң падыша болосуң. Эмне кыласың шериф оппозицияны?" деди. Дегенде кара өгүз айтты, "Чын айтат" деди. "Жалгыз өзүм жүрбөйүмбү" деди. "Мүйүздөрүң болсо мындай" деп, карышкыр келгенде сары өгүзгө болушпай, аны карышкырга жедирип койду. Карышкырлар бир жума той кылып, анан дагы бир жумачка калып, кара өгүз келип айтты: "Кара өгүз" деди. "Эми сага чынын айтайлык, сени тосо турган эч ким жок, сени бүгүн жейбиз" деди. Дегенде кара өгүз тигил жакты карады. "Мени падышам дедиңер го" деди. "Алдап койгонбуз" деди. "Сен токойду көрүп болот дедиңер эле го, тамашалап койгонбуз" деди. "Биз сени жейбиз" деди. Дегенде кара өгүз айтты: "Эй" деди, "башым" деди. "Мен жанагы ак өгүз союлган экен, ак өгүз желген экенмин" деди. Силер ушинтип бул таблихчи, бул адеп башат, бул нуржу деп бөлүнүп отуруп, мына кече инкарчы бир туугандарыңарды салып бердиңер токойго. Экстремист деп аны жеди карышкыр. Эртең сени дагы жейт келип. Ошон үчүн мешитте кыбылаң бир болуп атабы, аяктан шиит каптап кетет. Бияктан теңир каптап аткан убакта ынтымак болушу керек. Мен даватчы адеп башаты жаман, мен адеп башаты даватчы эски, өкөчө булап нурчулары мындай, түрк биринеке деп жамандап отуруп, бириң жедирип, эртең мечитте эч ким калбай калат. Ошондой кошун өлкөлөрдө болду. Биз эстүү болушубуз керек. Кудайга шүгүр, аалымдарыбыз бар. Жамааттарын барын көзөмөлдөп турат. Ахли сүнна деп атабы, анчамчы кемчилигин жууп, жайып, айтылып делип атат. Сен карапайым эл катарында жамаатка бөлбөгүнү. Бөлдүң эле, жанагы тентектерибизди чыгарды. Радикализм ушундай деп. Соттон өкүм чыкты ошого. Эми ошону эртең бардыгын кармап коюшу мүмкүн. Сен дагы якынчысың деп. Жалганбы? Чын, Октябрьский районунда болду ушул маселе. Не сөз болуп атат биякта? Ушун талкуулап атасыңарбы? Ошон үчүн туугандар, келгиле, ушул маселеге биз киришпейли. Бул аалымдардын иши. Ахли сүнна вал жамаат дедикпи? Ошол менен биз сактанайлык. Аны айтып атабыз, шиитке жакындабагыла, Агаханга барбагыла деп атабыз, ошону уккула силер. Аны айтпаган нерсени айта бере турган болсоңор, эртең ага өгүз желгенде биз желгенбиз деп желип калбайлык биз. Уже жамбаш жедирип койдук. Кудай сактасын. Соттон өкүм чыкты. Экстремисттик топ деген, инкарчы якынчыларга деп. Ал экстремист топ деле эмес. Алар апанды, бир уч апанды. Илгери дарвиш деген болот эле. Билесиңер, дуваналар. Булар дуваналар, азыркынын дуваналары.
Bir ekstremist emes bu, muşikadagı ziyanı tibet bulardaki. Saçını östürüp tayak ötüp nane verip baskan apandiler. Kayaktagı terörist, kayaktagı ekstremist, derviş kalandar bulardan bardığı. Erten çarçaytı, sana kayra öründe gelip kalar. Bırak oşan jamanday verip, böyle vakti oturup biz eline salıp verdik, avuğu soyup verdik ana. İçime kan ötüp gitti şunu okan demek, kan ötüp gitti içime. Ahlüsün oval cemaat, davetçi, niyeti tüz. Çaçını östürgön, beyt artip, ilimi yok, tentek. Bırak terörist emes. Derviş. İlgari dervişler oldu, bilesiniz mi? Duana. Her bir ayında bolçu birden derviş. Bardı göğe çay veretlen girgizip. Oşunda dervişler, hazırın dervişler bunlar. Bunlara hüküm çıkarsa derviş de, bırak terörist de emez. Azırkı uaqtışda köp bolup жатқан kırgızların sebebi ne? Aydarkendeki oxunadağı. Mitolk Aydarken oxuna. Kırgızstanın bardık жерinde bolup turat. Zınanın köptügü. Araqtın açık bolğondugu, zınan açık bolğondugu, sütkorluk açık bolğondugu. Bankların bar açık. Men bank berem mınça prosent dep gazetlerin bardığında var. İlgari jaşırın bolot ele bekinip sütkorluk degen. Hazır açık bolup kaldı. Sütkor bergen bay en ayı durmattı bolup ketdi. Konokta törgө otura turgan bolup ketdi. Adamlar zınan maktanat. Men mınça kızma jatıp geldim de. Arak magazda tizilip turadi. Maktanabız araktı jok kıldık dep. Uyat uşa bizge. Japalakta Üveyde taksirinin ayılında oşto 80'e çıkkanca 70'liyken bir nur öldürüp koydu arak içip. Anan iyi aram eken araktan töküp maktanatı biz üçüncü jakşı kılıp atağız de. Uyalı baysan üçüncü arak var ekendigine. Jok boluş gerek boçu bizde arak. Demek içken itesini ölüp dalıp, çalın kempirini öldürüp koydu. Maktanat biz arak töküp atağız de. Uyat nerse? Aytpay töküş gerek anı. Bizde jok bolğan emes dep duruş gerek araktı. Arak açığa çıkıp gitti. Şunda bela olur. Özgünde jet titredi. Kaptap gitti. Ne için? Oşol günahlarını sever. Jönden jön emes bunun bardığı. Oşol cer endikçe sunu bar kaptap geçiş gerek bolçu. Biroq Murat alayda şunday oldu. Nege soyquluk bolğan? Jigittin bardığı Rossiyada işlep jüröt, gelinin bardığı Xitay şopurlar menen oynaş bolup ketken şunday bolğan. Oşol bar oşol da oşol üçün. Soyquluk oşol üçün bar. Sütkorluk bar, jok bu sütkorluk. Her bir ayında bank nökeli var. Çimmi? Mınça payız degen, oşon üçün bolot. Prosent bergen üçün bolot. Kırgızstanımızga jana Haydarken talaasına kanday prezident şaylasak bolot? Jana akça berişip jatat. Akçаны alıp şaylasak bolobu jana özümüzge okşogon taza Allah'dan korkon jana prezidentke koygon şakirtimiz jokpu deydi. Şakirtleri katlar oturup prezidentke çiderek hazırlanacak. Akça algan aram. Akça algan aram. Bu amanat doğuş salu. Eğer de biri akça alıp salsa bu algan akçası aram. Kıyamatta cevap verir. Kur'an-ı Kerim'de İnna Allaha ya'murukum en tuaddul amanati ila ahliha. Sizlerge Allah Taala amanatları öz ehlerine жеткирүүгө buyuruyor deydi. Akça almazsan sen haram akça cevatarsın, al bolboydu, adam emes. Al soyuquluk kılıp takkanday gel. Elektrikte büröge vardındağı tünümen işin kılıp verdi, sen ertemene müksam akça verdi. Oşanday söz. Sen şaylaganda imanı varın şayla. Bardığın sana maktanıp çıkıp geledi, men jakşımın dep geledi. Sözünü işen de, uşuğa çeyin kandayla uşuğa işen kara sen. Koyup atkanlardan bardığın tarihini bileriz. Buna uğurluk kılgan, buna anke, buna zorttan, buna munda bardığın bileriz. Alemes atası kim, apası kim, kaçan tavuşkan, kaçan üylenişken nikesin kaysı molda kıygandağı bilip olağız biz. Erten açık atkan paramatlardan bardığı. Azı 35 adam bolup atta, bardığı çıkat. Arasından 2-3 öyle kalıp, şu 2-3 öyle bardığını bilip olağız biz. Oşun içine tazarağına doğuş veririz. İçimiz çıkmasa, içimiz doğuş verip koyuyoruz. Bol dışını büttü, kayra kaşka şayla olur. Çünkü tuğan, doğuşun amanat oylanıp sargının. Birinci imanı oluş gerek. İmanı bolmoyunca alday, sözünü işembe. Asmanda haydal peremli, dalday verip, erten haydası buna daydı gösterip koyar. Özün var, ol. Oşoğa aldanbaş gerek.
bizde şakirtler bolganda aytam, men şakirtim dedim. Oşonda ana görösüňiz da inşallah.